Numbula ko tala mena biokani, ukunu nangoni bukamuriti ko mena ndoni beba ko angoi na podcast ni tu tambau. Gimana gue bicara masalah ore indo tiko nenda episode, berarti tiko biarkan na oso kata kayo nda bukan aku ni ro tiko nenda bula gini kuah, biar nenda tiko tiko nenda bipa saya kirau, kira mero bukan masalah tegera ora. Numbula apa? Oh, Micheli, Rocco. Nambuka luka we moro neta siri rubita dintu no kita dibu o kadi ko na mai dona tu ngasi bakari tagi tibo makla tibo tadi ko mona rubita lo tagi tiga me wasi tigo bikata ke nakwa vida na mada mangima nuna redeti ko ni atamba tigo bona fitch time na kenro itala nongoi tamba tigo na fitch time sa nebusara rasia tagi tigo membaletan kenro tugu patakan bikwaro ruku de tiko me baka nukila na ko tiko ngoni suri tiko ro mena bulang ngi bona nenta pata ko angoi merango di mai bosa mermai telo da kena bikwara ruku te sena bikwa tugu ni nen rambula bona mero ninta mai bio seita ke bona pata ko angoi yo o tutua o koya ukila na ko mena baka madal te no ko ro tal nora merakila tal no ari ngasi tu kuni tiko nota dibu mai vida patanya amba ingu sangat tiko baka vida me rongo nan to mui mau do mo kun to mui mau na baka tali baka lawa so suka mai so le sumi boli besu so mai tu we ngoni tatao tiko ni tangoni boya taro taka baka ngui ngoni tu kuni mai polis polis clearance taka mai we bi re baka ngui ni pop up tiko mai na new zala samangki metina bagi so rehabilitate so visau sa taka itu isa ngoni dorbo ngoni bi muri ni dorbo sa ngoni bi muri dorbo ko ke ta taka ni ta tumai ni ta sa meta bisi vitaki o ko ni bisi bi o kenta bi muri so waseu so le sumai we ngoni meta tawo ngui meta ngoni boya ko taka mena no police clearance taka mai go itiko ma bo so bo ta le sero vitalia ke baka mukila na taka sera so suka watalai ko yo kung ngisi wasa tiko ni ko ore ngo yo suma maon tuna kata o kampanye orto na tadi ngorto kata tingur bade ni wari ro mera baru wasa ni ki ni sama rambil lagi tiko mai bana na police clearance so warai ku karai tiko ya ku kali ku rumi kata dingu mu voice taki mu karaya ana madin tu sama gimono itinne ambaki bokona niukis bokona niukis mero nambuya boy tiliba rata kami tigor to na rehabilitation kona kania lori pun bauti rehabilitation urisar me ortopatiko unlock da second doa kimo na lesu mai unukilati ga warisar to na unlocking ya takati warisar no yar to laus take and tiko laus serti na itu kita ko ya takabe no me pokolusi labo na bikor na tawirtiki unlocking da second doa boko sarno na tinambak bok meroni ndek marati ko ndek sama dola tu ngone rimbo no mai suko mai maglati ko mbogo ndek mbogo ndek su sangano musuko ari se no ko mboya wanek iyo kona kaiti ko na suka mengo e ora isarno ndek mo no taro bitu so pakala kisi na ora mama so taro bigo no karati ko yo bo bisiromi open bisiromi orai ngoni boni arto kami bio ko embos email wa kene song mai ma beauty ko na ma ni to matambo si manamposi wa mesa manako kamba mai mesa manambo ko soro na kisukan berde si system makawa kono system colonial system arto takabitu ko besuken tungui lewo na wanen don mesa mambau makawa ma bisau may tawir tiko lustale tiko pona voltage drugs na lustale pona butako me sumika naman reke no tona ngoni wal mamumay mga istoso wesu ko tungui kere tiko karati we tadi we dorong tiko mena vilu tadi dorong tiko mai
O kera-kera tio na ngusung da tio na lele, o ore mera tamata tu kuni. O su voice tengo e do mo mau ke de bakandu na lesu me vale bisu. Kwa bulan 2, kwa amba ki tini, e tutu pata ke de no. Sama tiko na ni udala. Dula ma na law ni covid, ko na dula. Ko so ore sar mo na bakatare mo so pisi mati ko. Matu na record si na ni ukis. Por na dula ngoni covid. Koe de tadi ku kerati. Mesama gimana tinamba kina ni use utanga ni use antes. Eri lutu mai bakalanda. Tanga si bolu tina bulun ramon ruwe biti. Tanga si bolu tina bulun ramon ruwe simple sartuno, rawa kambasar. Tanga si bolu de tikuna drugs na kisi ni crime rate matumbuno wisinga. Tarun ta bolu de ko no gui. Tamatang ko ya mai reoffendi go oro offenders no eliu. Libu no tamata bakatale no me ni tahu tu nambo kang kang. Paka ore tiaron tu nangwara tahu tu. Ore more tu nararam ya sana kan tua. Iya. Kira sama tu nararam mi pakan tua. Ya lo mana tu no boy umbongui. Mana ore tal mo silus tal boleh bis. Sor put kita mena sistem ko Sor ku mai. Sume sibe no klati ko tam dolo tu na katum. Dolo tu na matin tu na nek. Pakan tua. Ngone mana marau tu. Nambo ya gui. Walang, kela, ono goi, sebuno ba vida wara ke no meli mene ambak, gimana nih bukisi, pertama ni bolu tu mena madentur ni 5, saya 8, redo no bukan goi no so, nero tu itai bordo. So sama ting me buneli mene ambak, ora tel no reoffense da ba. Sama, so klati, dola tu mena nek ko anggur, on ke dikena kwarto la kabe na madentu, on ke de tiu, sama goi bono goi viki mona pakadalai, tutu pada ke tiu. Le sume goroto kin, Frances kin, lamba, gue le sume mai apa komisioner tel ni boleh bisu, ada mana kena tuh individu kimau, le bungkur dalam minister tu, orang la presiden di guru di, yo dina ratu di, a presiden, kau yang gue, aku itu next kono gua, ada mana kena tuh individu kimau, Tamata kita yang ngasih orto na luwe gumi orto pa Cokes, orto na luwe gumi orto pa DMC, orto terati orto gitu tel no. Ya lo manambo no maina ya lo ni ya lo da klaso build up take basa koi pakaru tak kita lesona pakaru kuku. Kla ni tamata ngata sotika, ndo takai bitimbur, ndo songo tibi ki monambau, oke. Gue mana ramu kuna korobas. Yo arai abital non tina itu tua. Belatino okentang gue ikilan yang ngonin yang tapak rotu nimbula. Mentang ngonin bili lagi kurna pakai talai pakai lawa. Nindono ambuta ko amboy boleh bibesu. Gue suka mayai. Mandende sarun inta sulit kata kabi kuera. Okenta mandono na biokai. Bukan bimbi okenta na lotu. Mandende mandono minta tinggo mi kuera ti gue. Yo lebih kurang gue pakai talai pakai lawa. Abi muri sarun itu robo. Aki si matawa sarang bauke. Kuantu kuni tiko tutua. Okin elamba. Emati na tamata. Emba boleh bibesu. Suka na mai tumba. Me komisne boleh bibesu. Kaya makasa marawi kini ay, rawi kurang daw ni politik ngwarati ko, ata bandendre kabi kurang na tamata lang daw pakanggoy, mera raw takatatal no, kurang talo no, iti ko na rabu bale, rangi support tayo na rabu bale, alubian rangi si merakaw te DMC, rangi si bitalo merang bebalang yanek, matubi kurang nangangandre ni toso, yung mata ni tu, orang may makatapare sariti ko na nanayala, ni yellow ribbon, siya tau. Pandina. Kone tadi untuk bitalo tadi tu, kuna equal rights sara kwati wala tagi kuna equal rights democracy o mundo ore de ore lasu tai keda bakanto ndona tamani lasu lewu me ndora ngana kwati mingo na bilu tagi ndona lasu lewu muda ka bitiki kima nukun lasu tagi kima sunu kina tiga boy kema misaki da iyo tadi tamani lasu lewu Loma ni no endona mata tamata. Endol mata war merloma ni. Na lawakan gue pau di kimono na kan gue. Orto gue mbula. Mbula. Ron tombau. Vile wai mantona mata. Kau so kilang so vile wai. Pul tagi nu pasport. So kake. Gue warai. Singko era vilo iti orto sen nim gur. Lift tagi talan tu travel ban. Lift tagi. Doren tombau. Se vile wai di. Keba kami ndono gur abesu no gur itu na itimbi karasi. Besu gur. Sasangambau. Betul ni mai kita nu travel documents kiti, Koko. Kau tu na set ni lawa, endo na set.
anen rati ko kurang gue na leo na nen rakilai leo. Ento na siya anen to kenda gue. Samanta bili raki man, samanta magloloma. Gue na mutura kita lo na materi. Di nasaro te. Siya. Di nasaro no. Ingui mangu to kinda biti ko mai. Ili ungui na bumi ko na podcast. Bumi na ka mana me. Sa mbai imbia ka ko yang ona isi taro bitu na. Tama so na ko bango i. Pernah express ne. Iyo nenda wasana na kwandi na. Freedom of expression. Taro. Ingui na ka. Madin tu na ka. Sabo mantola bitu ko ingui mangu to buiste ka ingui na kwandi na sa no root cause no. Kwandi na sa ko mo tawasa atin bitai. Uri tel melas. Kono kon root ko ne mai. Maruna set of rules gue. Do biki mo na below. Dobi korna above, Orto ko matambo nombau. Ta lihat tu buka bitana tu kis ni milion ya orto buta ko ade. Jorang si bono rambau. Bono rambau. Kerati ko tadi ko me mau ko bawa sasara mera ronga. Iya. O kira tadi ko. Masa mera ronga kita lui ura-ura. Kona sistem ni justice system ala ka tu bikin tu. Kona kano me dakabe. Biutani na lau makawa. Bisura na mindset. Biso na mindset. Mindset di bisiri. Kona yellow ribbon dina. Mado yellow ribbon dina. More than 10 years. Expanse. Kona rehabilitation act. Ti kona rehabilitation act day. More than 10 years no. Expanse na kis. Mo kotel ni dala wana lo meniti namba kwa. Kotel ni dala. Ela? Yo kun rongo tin namba kwa ko son ronga la sartu na mai. Tadi o mandos tu nganu kampanye. Dos tu. Nu resti ko mai ngoi na bioka nu na lo matar ti kada bro interview ti kai ngoi. Ingoi na bunu aro taka ti ki orau. Marumei sasanga ya bo ki mandendre yo enna ko ni ti ko biro na lu sasanga. Ore mede nguna nenro sanga ti ko no mero toso. Dapa kona ko bona rete ngoi bida na ulu ngoi kwarto kontara ki tagirau. O kento no koi biti mandende mandano to bibu ki ti ko ata kento wili ka orto ngora topa tapa pana parliament orto ngora bilio tagiti. Nenro meda kata ngorau ngoi robire ko orau ngoro rete tal no na bingone kora rukuti menen nenro jeni. Kwa ngoi koti ko ramai baka te ko rabole bi korangoi marabul tegi karai bul tegi ice meron rawa na buli bubali orang ngoi robuno tegi tiko on our behalf mera sangati mera linga sama-sama mera rawai lapa sama-sama meron ba ambula buana bubali aku ngoi tarong tiko orau makube na mateni tu na la la kabe tinambaki ko telidala ton boko da neukisi manarono mbo bona nek manarono mbo ba lain mo da kabe ngoi yo me da bengoi matini ambaki se ora me pokon Setuno. Orto kabio, taka na rehabilitation certificate. Nang bali di tu. Taka may nung rehabilitation certificate. Rehabilitation certificate, yang ano ibiti. Kono boy tili ba, awaray. Era tu nunggu ibiti no na puno nunggu era tu kena. Orto kati mo, taka may nung mukang oy kurnin lak. Siya ngayon do teni. Kla, may gusto na ni pop up may wana ni apply tiki na ni police clearance ba. Ikuli pop up mena. Ikuli pop up mena new PC, previous conviction. Enggak warai nang ono apply ke pop up mai. Orto may biso ta kisaro na system ke. Mani nanunro suka mai bol bibesu mangkemat tinamba ngoi. Mani bol bon onro ba taro taka ke onro rei mateli utak member nanunro conviction. Mat umbo na wana gaman shipping. Matin tu. Kiro ko muni. Oh, prada runa bakarong ting bega mayo tadi. Rombol tadi. Oh, rumah incin ya tinggal orang. Banyak kan liba. Tu wah so beting tu sih suka dia bukan direkta. Yo suka lati kayak umulala. Karena kelama kita subuh tak kayak betul no ya. Mau notar ngemikiran dengan interview ini PC no. Ala solas batini sama pita ya sama dendre sulas iyo ni kuneno sama ko sa waray sawaray kano suda kabe so tukune klago aken tu so eksarno mo nyo sama-sama marto bauti unto na ko na gurto pare de morto buka di kampo ya ni tu direkta mono ko bakasam tak nontor nimbang Kadi ko yang gua kabe, ko ba PC dai ko sana immediate termination sar no. Si ko itadi. Immediate termination sar no may banagaman sipi. Bata de no kis ni tiro kata na big sumigi. Ibon do se maori tal modal bana ngona kwai me do mingo. Maori. Se mboko temi se sake no mai. Immediate termination. Yo nenu daga tu sama ka tu nenu daga. Ko ke do daga ni kila tu bio. Antara ko amolo lo masar. Ayo tadi.
tinayamba ki wakatata na neuthala mai gima na vivo no ni pale takataka pa kere takataka ke ni ngono kwa ke no thala ora mera tingo mikoko mona bombo ni nda paka bubale endara pa la suno mero ni kana kwa na bubale so va bombo so va lo sta ki ni ora modala paka lao set so takataka tiko so tiko no takataka panchi na time donu pancha do time donu kwa kiri paka takataka ko modaka boda kabe paka suri ngorto pa kindabe ni tiko na niukisi immediate termination sarno. Termination. Roto ko orto igu sana immediate termination. Ayo mata igu sa laus takat na. Iyo enna ko nota igu ni ndar subisau. Ma bautu na masuk. La ko anak kata lo ni ta masuk lagi tu. Kalau bibu gitu ni bisa we. Masuk lagi tu. Orto ngurto gitu na ko na gurda bitang lo tiko orto na kan yellow ribbon. Ora itu mai vale su dingo mai ai. Orto advocate tiki orto na kan yellow ribbon. Second chance. Ora sa ting naturang dia bisa voice ting Melbourne Park. Tarang ile menda ni kondo kondo wari dira naturang dia watarang era indina tika no kara saka itu bisa rai. Sireli lele singa kondo turang ni bisa kanoi. Kem ni rongo ting mena rongo. Ngombo wa. Gitarang yung mo kaya buka wa indina tika no kondo taka. Berarti bu sanggu sakit namanya gue pernah government sipi. Subisau. Dina tiko ko ngi sanga ko mi buki yaw ngono kayo kin mantambe tu bona works minister works ngu tabula kan doni wala vi pio tundun do ko ke na minister tiko pio tabula ko vi pio ngi vakata girdo summai utukun mi bona ka ke ko ngi enna ko nota di ngu ne ore mo ni break the dalio di sidi unni ada bi ko Polisa sana tiba. la o kila juga tamata tiko nuguri ono bare di bokone ko boya ore di pio tuno ka ore di kapitani kuna soti ora nawangkali ba sudi nangkali ba ko itiko mi bana PM's office Iyo. o ko ngiri bikin vi pio mo wa puin monwa wikin vi pio tiko dondo wa vitolo vi pio Orumi teliu, nuka masalah tak serabi orang nak wakil. Oh masalah tak emang gue girdi kinoko ya, girdi kin gue kadi biu, tapi ni kata kin. Tuh nuka tapi orang kau kini lagi, iku malah mikir biu, warai nabo. Pada mana ilori, punya cina ciku, ayo kamu ni nintai betul mentang anggur, oni lismi loma, ayo lismi loma. Keru kita mau serap gue kata kioka. Reda sing itu nak ini kita tutup mata kita. Equal anda dalu. Kau bikin. Kata-kata miri ya bital lo poin suka fix suka tiga bigo. Orang mana berkata lah. Bukan dua. Gue urut bitu tel watchman. Watchman telerair. Jadi mana sesangan aku ya. Kau orang minta voice tak kena orang itu nopono. Apakah sama tak kau na lew ni kau na bakanggur? Iya. Iya orang merawati Merawat tikor. Ora isu tu kune ngono kan koi. Orang nombosor lo bital lo bi prime minister mutar miki. Kuwe na kan koi. Yo warin tu nang na rasolit tiko. Iyo oke lah matani tu korang gue ni berna penting tinggi ya busu nang musundra nen rasa kira tu tinggi kita gue ni ngona no arami sampai office ra oke manden desar no mendare di kura ke waktu orang tu mau kundur matani tu ingo indo na kisindi nang gue indo na vital non di nang gue ke pakam sapo gue bitan na amba ki nundu se nungu amba ki minggu binting di ke mani ke pakam to ngasi di bebe mondo buka indo na wasini tamata lewu era mbili ra ke ra pakolo lo mingo indo na ulu tangan di nang gue arwa saati ko rogo Aku es tu na bigundo amaden tu. Ke pakam to vina kata mondo dingi tagi pakal lew. Do resta do mondo ta ka bena pa ko ngui tamata nan dingi tagi mundo. Lew na dingi tagi mundo. Aun dina sara. Livro tunggu ora lismi velibis. Ke baka mundo zakapa ko mundo ndala ko kitu nan digite ke mundo. Wakan dua. Ori merala. mo wale korno na lenga kwa Wala ko ran kwa. ndo tan ko rong iswasa berni Ori mo siwasa na uker di mundo namatin tu. Wikun ni talo na lismi velibis. Nukuni de muna tambitir du kambati. Ko deti ko na lawa tu kun nukenda tu foto kedi. Iku alanda dalo. Democratically elected ortu lah demokrasi obit itu tuh apa gitu
Marto tunggu tu na pristin ni guru to ekskon. Kento talor ni to tandir. La mana kena dindui kera me pakatutu poten na lawa. Dumi na kita lo 60,000 ba lo kunung ko. Nang numa kim tel nga yung nakatel nga merah maro na bubali. Marto baso ti binaka nang mani. Wa binaka. Kulit tadi bu, na baka na ko kuna nusal nungona. Mana tukun yan to na kago siya tumakawasan. Wakati ko to nang buhay, ibe mo ko kalang bote ko makasambura ko. Wakati ko to nang buhay, mateni bote. Mo ko kasambura ko. O kasambura te kaya merarona. Ker tinai. Na wale kuno na sar te ko mai, me baka kwati ko uru me bi tamati ko mena budo ni taka. Uno asasanga te ko ko merau kele ngambul ni bu vale. Gimongoro no tomani talendo taka. Endono ulu tangan dinango, endono ulu tangan bimbi, mendano vital no taga, ke pando so sango na tiko, da vital no taga, da sia taga na video kwango, mero in rakla na viluta ki. Nindo na duindui le bungo atiko bi korango, nanu metiko, me baka no kwango ni wasatiko, nui baka bauta loloma, uosi bitiko na loloma, ke baka atiko na loloma, mera redital no korna kata baka. Bako mbaka na wale una siya mati umay baka na nagbiron ko ng Romeo Sanen Roy Talno meron pa na programa taraba kulong altiko Isang